turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Sing it, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Lift up your highest praise tonight. He is worthy. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Jesus, shout out his name. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh, you're the miracle working God. Oh, we worship you. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Hey, oh, we magnify you, Jesus. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. If our God is for us, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Hallelujah. Oh, we worship. Yekala wamana. Minha está com contratana. Yekala wamana. Minha está com contratana. Hallelujah.
Intella jindilanja lik jekk jinżel f'wiċċi dmur. Intella jindilanja lik minkejja tieħ ta' qalb dan in-nifs fil-pulmur. Jiena nfaħrek sidi. Halleluja. Anke f'nofs l-għalejla għajnejja nolli nerfa' rasi fuq. Meta l-ilma jfur għajnejja nolli nerfa' rasi fuq. Id-dama fil-qalb jiena nfaħrek sidi. Nsaqqa fil-fer tal-mulej. Nsaqqa fil-fer tal-mulej. Nispensibna fil-lan nibqa' nkanta fil-fer. Nsaqqa fil-fer tal-mulej. Meta ma jirnexxilix narak aktar li fidi int. Meta jdejk jien ma nibqax inħoss aktar li fidi int. Alla tħobbu ħani jiena nfaħrek sidi. Inti tiddi glorja siti daw li nħossni miegħek ħaj. Fil-preżenza tiegħek jien inqum inħossni miegħek ħaj. Hemm il-qawwa jekk ngħid jiena nfaħrek sidi. Imsaħħa fil-fer tal-mulej. Imsaħħa fil-fer tal-mulej. Nispensibna fil-lan nibqa' nkanta fil-fer. Imsaħħa fil-fer tal-mulej. Għadda l-boħra msaħħa. Imsaħħa fil-fer tal-mulej. Imsaħħa fil-fer tal-mulej. Nispensibna fil-lan nibqa' nkanta fil-fer. Imsaħħa fil-fer tal-mulej. Jekk trid ninsaqlek, intalka tkun għalija dejjem tibqa' hawn. Kuraġġ tfiddaħ bik, is-sejħa tiegħek smajt. Ġesu ġejja bejnek, nimxi fuq il-mewġ, riża lejn id-dawn. The joy of the Lord is my strength. Yeah. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I dance. In the shadows, yeah. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I dance. In the shadows I sing. The joy of the Lord is mine. One more time. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I dance. In the shadows I sing. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Kemm hawn minna nafu li l-kmandamenti tal-mulej mhumiex tqal. Il-kmandamenti tal-mulej jilliberawna u jżommuna ħfief fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Kif nistgħu ma niddeċidux li nobdu lill-mulej. Kemm inti tajjeb Ġesu. Inti qed hawn mulej. Iddeċidejt mulej li ħajti rrid nagħtik. Jien nofrilek lili nnifsi kif jien. Ħuni f'idejk u għamel bija dak li trid. Kun int mulej
Mawx ieħor bħalek mulej qadis. Inti jisħoqlok kull tifħin u ġieħu glorja mulej. Halleluja, ejja bil-lejla u uri lek innifsek mulej. Urina l-misteri tas-sanna talla. Aħna bil-ġuħu bil-għadġa lik mulej qadis. Spiritu Santu rridu. Halleluja. Mulej jgħidlek inti meta tfittixni b'qalbek kollha ssibni. Halleluja. Mulej jrid qalbek kollha llejla. Dan kollu sabiex ikun jista' jirrilaxxa l-barka li hu għandu għalik. Ejja u meta tfittixni b'qalbek kollha lejli ssibni. Hallelujah. Halleluja. Il-portiera tqaċtet.
وأنا نتشاسى لكتر post أديس. Hallelujah. Nations rise and nations fall, but God is Lord above them all. Reign, Jesus, reign. Kingdoms of this world become kingdoms of the risen Son. Reign, Jesus, reign. Yes, we're declaring that Your kingdom has come. We're declaring that your kingdom is here. The whole earth is filled with your glory. The heavens declaring your praise. The nations are filled with your wonder. Holy are you, Lord. holy are you, Lord. God of glory, God of might, send out your truth and light. Shine, Jesus, shine. Cry out As the waters fill the sea, so let your glory be. Shine, Jesus, shine. declare it. We're Declaring that your kingdom has come. yes, we do. We're declaring that your kingdom is here. The whole earth is filled with your glory. The heavens declaring your hand. Holy are you, Lord. Hallelujah. Holy are you, Lord. Hallelujah. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy, all creations cry singing, there is no one like you. There is none beside you. All of creation falling down when they see your face. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, All of creation bowing down to see your face holy, lift it up. Holy, is the Lord Almighty. Holy, holy. Nations cry singing, there is no one like you. There is none beside you. All of creation bow down to see your face. Holy is the Lord. Almighty. Holy, all the nations arise, singing, there is no one like. There is none beside you. All of creation falling down when they see your face. The whole earth is filled with your glory, declaring your praise. The nations are filled with your wonder. Holy are you, Lord. Whole earth is filled with your glory.
The heavens declare you, Lord. Holy are you, Lord. Hallelujah! Shout hallelujah, men of God, people of God. Shout hallelujah! You are worthy, Jesus. You are worthy. Sokora mama mandria doboso. Sola la mandria babaso. Is the Lord Almighty. There's no one like you. All of creation falling down. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy, all creations rise singing. There is no one like you. There is no one inside you. All of creation falling down when they see your face. Oh, we fall down, we adore you, Jesus. We worship you. We bow down. Salamandara niya mamanador yedabasa. Soranama yaradaba. You are Socorro mana. Come on, everybody, lift up your voices. Olulahin kom leil mule ahwa. King of the nations. Socorraya mala baba barodo bossi alamai. King Shoraya mandara niya so. sovereign Lord. Hallelujah. Come on, hunger for him. Ishan uwal mule. Ishan uwal mule ahwa. Ishan uwal mule. Ishan u desire him. Desire him. Desire the Holy Spirit. Desire the Holy Spirit in this place. Sol yaramandiria babor sai. Hallelujah. We welcome you here, Holy Spirit. Spirit of the living God. Invade this place. Invade this people. Invade this nation with your presence, oh God. Invade na il país muli. Invade l'art na muli. Bil presenza addisa gloriosa tijak muli. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe. Yes, we can see. Wonders are still what you do. And bodies are still being raised. Giants are still being slain. And God, we believe. Yes, we can see that Wonders are still what you do. We are here for you. Come and Do what you do. we are here. Here for you. Come and do. Come and do what you do. Set our hearts. Set Our our hearts on you. Come and do what you do. We need, 'cause we need a move. We need a move. We need the move of the Holy Spirit in this place. We need a move. Holy Spirit, move in this nation. Come and sweep this nation with your presence. Holy Spirit of God. Spiritul tal mulai, come over the nation. Bodies are still being raised. Yeah! giants are still being slain. Yeah! God, we
Yes, we can see that. Wonders of still what you do. Whoa! For you, come Come and and do what you do. we I'm are here for you. come and do what Set our hearts. set our hearts On fire, come and do. what you do. We need a move. Oh, Jesus. we need a move. We need a move. Oh, we need Miracles happen when you move. Healing has come right In this room, we prophesy it. We declare it. when you move, and heaven has come. Miracles happen. Happen when you move Healing has come right. in this room. Miracles happen when you move, and heaven has come. Declare it with me. Miracles happen. Miracles Happen when you move. Healing has come right in this room. Miracles happen when you move, and heaven has come. It has come. We are here. We are Here for you. Come and do what you do. here. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. We need a move of the Holy Ghost. We need an invasion of the Holy Spirit. We need a move. Hallelujah, Ramanamasa. How many of you hunger for a move of the Holy Spirit? Come on, minkom għandkom il-ġuħal biex taraw l-Ispiritu Santu verament jaħdem ġo pajjiżna. Come on, everybody, hunger from your heart right now. Itlob il-mulej biex jatik il-ġuħ, il-ġewaħ għall-Ispiritu Santu. Il-ġewaħ għall-prezenza talla. Mux bis f'dan il-post, imma fuq f'dan il-pajjiż ta' Malta u Għawdex biex tiġi manifestata l-prezenza tal-Ispiritu Santu. Pray that the Lord will send the fire of the Holy Spirit and the rain of the Holy Spirit in this nation, in the parliament, in the government, in the leaders, in the judges and the courts, in the police corps. Hallelujah. Raya manobra babasa. We need a move. We need a move. Hallelujah. Come on, hunger for him. الشنق والولا يا أخوة الشنق والولا. We need a move. We must have a move of the Holy Ghost. We must have the rain of the Holy Spirit. We need a move. Come on, continue to cry out to the Lord. Kompli xenna għal-mulej, kompli tolbu biex jibat ix-xita tal-Ispiritu Santu fuq dan il-pajjiż. Il-mulej jisimek. He is hearing you. The Lord is hearing you. The Lord hears a heart that cries out to him from the depths. Il-mulej jisma il-qalb li tixxenna għalih mill-fond. We need a move of the Holy Ghost. Korja mandri assogo. Hallelujah rabassa. Mulej qaddis aħna kulħadd jaqbel miegħi fit-talb. Mulej qaddis. Aħna l-poplu tiegħek.
Aħna l-poplu tal-pat tiegħek. Everybody agree with me. Lord God, we are your people. We are the people of your covenant. We are a covenant people. And we serve you, oh God Almighty, who you are the covenant keeper. And Father, we are asking you today, as your children, missiret nitolbuk illum bħala ulidek, send a fire upon this nation of your Holy Spirit. With these very eyes, we shall see people trembling under your presence in the streets, in the shops, in the shopping centers. Aħna qed naraw bajnejna mulej. Nies jitredu taħt il-qawwa tiegħek. Fil-ħwienet, fit-toroq mulej. Use me, Father. Uża lili mulej. We shall see the goodness of the Lord in this land. Aħna naraw it-jubija tal-mulej f'dan il-pajjiż. Lord, though the dark is becoming darker, yet your light still shines brighter. Hallelujah. Għal-kemm id-dlam mulej tisir iktar mudlam, imma d-dawl tiegħek dejjem jiddi iktar. Everybody shout it, we need a move. We need a move. Say it from your heart. We need a move of your Holy Spirit, Lord. Just like on the day of Pentecost. We need a move of your Holy Spirit, Lord. Lord God, we lift up before you the Prime Minister, the leader of the opposition, all the leaders of all the parties, and our President. No lilek mulej, no lulek mulej, għaddis bħala l-poplu tijak fuq dil-art. Il-Prim Ministru, il-kap tal-oppozizjoni mulej, il-leaders kollha ta' kull partit politiku, daw kollha li huma fil-parlament. Mulej tinsihomx, żurhom bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek. Visit them, oh God, do not forget them. You know each one of them by name. Visit them, Lord God, by your Holy Spirit. We ask you, speak to them in their dreams. Speak to them in visions. Speak to them through people that are already around them right now. Kellimhom mulej permezz ta' nies li huma diġà mdawra bihom mulej. U mulej daw kollha li jissejħu tiegħek f'dawn id-dipartimenti kollha li semmejna, and all those who are called by your name, and all these the departments that we've just mentioned, Father, may they arise, and in this hour may they shine with your anointing. Mulej ħajqumu mulej dak kollha li għandhom il-biża' tiegħek u jiddu mulej u jitkellmu mingħajr biża' mulej qaddis dawk li huma midluka bl-Ispiritu tiegħek. Father, from the north of our nation to the south of our nation, from the east of our nation to the west of our nation, Malta and Gozo, everybody declare it with me, Malta and Gozo belongs to Jesus Christ. Malta għawdex hija ta' Ġesu Kristu. Hija ta' Ġesu Kristu. We need a move. We need a move. Let's see, we are here. We are here for You come and do what you We do. are here. We are here for you. Come and do. Come and do what you do. Set our hearts. Set our hearts for you. Come and do What you do. Need a move. Oh, we need a move. We need a move. Everybody pray in tongues right now. Kulħadd jitlob bil-lingwi issa stess. Jitolbu bil-lingwi, lift up your voices.
Pray in the Holy Ghost. The Bible says rivers shall flow out of your belly. Hallelujah. Let those rivers flow right now. Xmajjar ta' ilma ħaj joħroġ minn ġewwa l-ġewwini ta'kom jgħid il-mulej. Sabarababa koro da bassai salamondoro do bossa. Shakara mandara yabora basila mandara. Give me the other microphone, please. Karababasso. Shanarababasso korobo shandaraba. Kosoro barabanira bodosso. Shandaria babasoko. Pray with fire, pray with fervency. Itolbu bil-fervur, itolbu bil-fervur, itolbu aħwa, itolbu bil-qawwa tal-mulej. Pray with the power of God. Sakalamanna rababosodo. Riabaha sakalamondo robosaka. Roya manna rababadoso koramambala kaya rabadoso. Shanara rabando robosaka. Shandare boboso lobodria badasaraba. Oroba salabandria bosoko. Oro shakara baba basaya. Zobro namala bakanda rabado kobrodo shandara baba. Rayamondo roba saka. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. You are glorious. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Sakala baba baba. Everybody worship him right now. Give your full attention to the King of Kings. Għadu l-attenzjoni ta'kom li r-re tar-regit. Tħalli xej jiftelfek. Għati l-attenzjoni tijak totali lil-mulej. Għati l-attenzjoni tijak totali lil-mulej. Give him your full attention. Give him your... Għati l-attenzjoni tijak kompleta lil-mulej. Xane għababro bossi la mandere bossu. Xerababi għabossu rurubodire babassa. Jesus, Jesus. Jesus, I have been, the Holy Spirit is prompting me. Listen, brothers and sisters, we are live streaming, right? We are on live streaming right now, yes? Listen, I want to say this. Listen to me carefully. Listen with the ears of the Spirit. You see, there have been many demonic covenants been done in our nation. Saru ħafna pattijiet fuq in-nazzjon tagħna li huma diaboliċi ta' kull tip. But the Holy Spirit just reminded me right now, ma l-Ispiritu Santu għadu kif fakkarni. Tell my people that there is no greater covenant than the covenant with God Almighty for His people with His precious Son. Hallelujah. Il-mulej għalli fl-Ispiritu tiegħi jgħid il-fakkar il-poplu tiegħi li għavolja saru ħafna pattijiet fuq din l-art, diaboliċi, perverzi, wedit, mal-għadu, mal-kamp tal-għadu. Imma l-Ispiritu tal-mulej jgħid li fakkar il-poplu tiegħi li m'hemm l-ebda patt fl-univers li huwa iktar b'saħħtu mill-patt li Alla li jista' kollox għamel ma' ibnu Ġesu Kristu għalija u għalik. Hallelujah. And we're going to do a prophetic act right now. ħanamlu għat profetiku issa stess. Everybody join hands with each other. Kulħadd jaqbad id-fit. Join hands. Sabra babasha. Nobody does anything else. And I want you to stand in agreement. Let us stand in agreement right now. If you are watching by live streaming, you do this at home. If you're alone, just join your faith with ours. Jekk inti qed id-dar għamel bħal qed nagħmlu aħna. Jekk qegħdin ħafna, jekk qegħdin tnejn, tlieta, erba' qabdu jitfit. Hallelujah, speċjalment li intom li qed taraw dan. Aqbad jitfit miegħi issa stess bil-fidi. Let us break every diabolical covenant that has been done in our nation with the kingdom of darkness. We break it by the glorious, unmatched, supernatural, eternal, unchangeable covenant with God Almighty. We break it
Are we ready to say that? Għandhom lesti biex aħna nkissru daw il-patti. Propheticament, kulħadd jgħid warajja. Miss Adis, inti tajt lid-dinja l-akbar patt li ma jista' jitħassar qatt. U għal-patt fid-dem Adis tiegħek stess. Li ġie mħallas bisħiħ bid-dem ta' Ġesu ibnek. Li huwa s-sit u s-salvatur tagħna. Abba Missir, jien għall-poplu tiegħek. Aħna għandna patt miegħek. Inti għandek patt magħna mulej. U jiena qiegħed fuq din l-art. Is-saqajja qed imissu din l-art. U inti qed lill-poplu tiegħek li fejn saqajhom jirfsu. Isir tagħhom, isir tal-mulej ma dak il-poplu li huwa fil-patt malla l-oli. Għalhekk Missi Adis, saqajja tirfes din l-art fuq Malta u fuq Għawdex. U fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Permess tal-qawwa tad-dem ta' Ġesu Kristu, permess tal-qawwa tal-Ispiritu Santu, illum nipprofetizzaw li kull patt diaboliku li qatt sar fuq Malta u Għawdex mill-poplu li kien jgħixaw jew li għadu jgħix sissa, jiġi mkisser issa stess, jiġi mċarrat, jiġi mżarmat bil-qawwa ta' Ġesu Kristu ta' Nazaret, għax minn nord sa' south, from the east to the west, Malta hija ta' Ġesu Kristu, id-dem ta' Ġesu jiksi dan il-pajjiż u Malta tiġi lura mifdija u mixtrija minn Ġesu Kristu għal-glorja tiegħek Missir. Nirrilisja issa stess il-qawwa tal-patt ta' Ġesu Kristu. Nirrilisja issa stess il-qawwa tal-patt li Alla l-oli u li jista' kollox għamel fuq dak is-salib miegħi magħna fibnu Ġesu Kristu. Nirrilisja l-qawwa ta' dan il-patt u niddikjara Malta ħilsa f'isem Ġesu Kristu. Hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Soraya baba bakata. Oh! U kulħadd jaqbel mija issa stess. U fissem Ġesu Kristu niddikjaraw issa stess biex in-nar talla, in-nar Adis mis-sema jinżel issa stess kontra kull opra diabolika fuq din l-art ta' Malta u Għawdex, kull opra perverza. Nibatu n-nar talla issa stess u niddikjaraw u nipprofetizzaw fire! 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 In Jesus' name! Hallelujah! Rejoice, people of God! Fakhru lil-mulej! Fakhru lil-mulej! Hallelujah! Continue to listen. Waqt li konna qegħdin inkantaw id-diska Holy, Holy, Holy. Dak il-ħin kelli viżjoni fejn nara lil mulej Ġesu ġej viċin tiegħi u beda jagħmel hekk. Ejja ħanurik. Ejja ħanurik u għad ħajurini. Rajtu libes l-abjad, rajtu għadu żgħir ħafna fleta, nara l-baħar, nara spjaġġa u beda jagħmel hekk. U ħadni miegħu ħdejn gallerija. Tlajt żewġ tarġietek bħal dawn u għalli t-tawwal, ara. U jiena u nittawwal, nara li fl-ispirtu kont qiegħda ħdejh fil-ġenna. U mid-gallerija jienu nittawwal, nara d-dinja. Nara d-dinja kif jara l-mulej mis-sema. U d-dinja kienet ballun, iswed, faħma. Ħlif li kienem kultant fjammi tan-nar, kultant jiddu tal-ispirtu tiegħu.
U mulej għalli ara kif nara d-dinja jena. Morru. Biex ikun hemm ħafna iżjed fjammi tan-nar jiddu f'dik id-dinja. Ħalli l-moment li niġi jien għall-poplu tiegħi. Nieħu lil kulħadd kif nixtieq jien. U dak il-ħin Matthew kienet ikanta all of creations bow down to see your face. Ja xi ħaġa hekk. U ħassejt fl-ispirtu tiegħi lil mulet jgħid li hekk nixtieq jien. That all of creation will bow down to see my face. Amen. Imma biex dan ikun possibbli, intom il-ħuġġiġa nar tiegħi tridu tmorru fid-dinja kollha biex iddawlu dak id-dlam iswed li inti qed tara li jien qed nara fid-dinja bħalissa. Mur, abad li dejja, bis li dejja bħal l-arus ta' ħajti, mur. U dak il-ħin fl-ispirtu tiegħi tant kont viċina mal-mulej li ma xtaqx nitlaq. U għatlu ma nixtieqx nitlaq mulej, nixtieq nibqaw. Imma l-mulej raġa għalli mur, għax ikun jaqbillek li tmur. U ftakart f'dik l-iskrittura ta' meta l-apostli d-disċipli qalulu titlaqx mulej miħdejna. Tmurx miħdejna qabel ma tela s-sema, ibqa' magħna. U l-mulej qallhom jaqblilkom li jiena nitla, jaqblilkom li jiena mmur, għax min issa nħallikom il-tiema, għax se nħallilkom l-Ispirtu Santu, se nħallilkom l-Ispirtu tiegħi, l-Ispirtu ta' verità, l-Ispirtu ta' mħabba. U daku li ħallinna l-inna ġewa qalbna u jixtieq li aħna nxandru dan bl-istess spirtu li l-aħwa li mhumiex aħwa għadhom li ma jafuħx. U din il-viżjoni tal-lum waqt li konna qegħdin inkantaw Holy Holy. Veru it-telis u taqbel ħafna fl-ispirtu ma dak li jumejlu il-mulejtani waqt li kont qiegħda f'ħin ta' intimità miegħu. U fl-ispirtu tiegħi smajt il-mulej jgħid li dan il-kliem ħassejtu viċin immensament. Jiena qiegħed nittawwal mis-sema. Jiena qiegħed nara kollox. Jiena qed narakom. Jiena qed nara d-dinja. U qed infittex lil xi ħadd illi qiegħed jobdi il-kmandament li inti tajtkom li huwa ħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. I am searching għall il-mulej. Et infittex biex narak ma narax imqar il-xaħat li qiegħed veru iħobb bħalma ħabbejtkom jien, li qiegħed veru jmut għall-oħrajn, li qiegħed veru iħobb lill-ladu tiegħu bħalma tilkom li għandkom tagħmlu jien. Fakkarhom għall il-mulej li jien ir-re tar-rejiet del-waqt ġej. U meta mmur fl-alqa fakkarhom li jien se nifret il-qamħa mis-sikrana. Is-sikrana ħanarmija, m'għandix bżonna. Imma l-qamħa huma dawk in-nies u liedi li jagħmlu dak li ngħidilhom jien, li bemilhom veru jafu jaġixxu ta' Kristjani u ta' mħabba. U dak il-ħin ġitni vera revelazzjoni l-aħwa u bdejt insaqsi lil nifsi, jien waħda minnhom. Da nuri dik l-imħabba li l-mulet jgħidli li għandi nuri lej l-aħwa lej l-oħrajn lej min weġġani għax faċli mhijiex. Veru kif qalinna Matthew, il-madmat tal-mulej huwa ħafif għax hekk qalinna bil-Bibja. Pero fin-natural ma nistawx nagħmluha huwa biss bl-ispirtu talla li jista' jsir ħafif u nħobbu lil xulxin lil dawk li jgħidu fuqna, dawk li weġġawna, dawk li m'għandhomx grazzja magħna kif qalinna l-mulej. Din hija grazzja l-aħwa. U nispera f'isem Ġesu Kristu li bħalma ġiet revelazzjoni għalija li saqsejt li l-nifsi jekk jienx waħda minn dawk li veru qed inħobb kif qalli l-mulej, tkun għalikom ukoll revelazzjoni u nsaqsu l-kulħadd li nfusna aħna kmaħniex veru dik il-qamħa li permezz tagħha il-mulej se jaqbada u se joħodha miegħu fil-ġenna l-eternità u l-qamħ biss se jkun mistieden għall-ikla tal-ħaruf. L-aħħar ħaġa biex nagħlaq pastor ħanixxerja magħhom għax taqbel ħafna ma' din ukoll dik il-ħolma li kelli tal-ħobs. Għax ġurnata qabel propju kollha wara xulxin
ma l-mulej tani den it-talim fuq l-imħabba u l-lum li rajt il-vizjoni. Kelli din il-ħolma li rajt fridge. U l-pastor kien għadu ġej. U rajtu l-istorja ħafna ħobs ġol fridge. U jenat dal-ħobs kollu għalfejn. Ħarist li, għatlu xetta għamel b'dan ħobs kollu. U minar ma namel reklama x'di mhix kustjoni ta' reklam, imma rajt fil-ispirtu fil-ħolma li l-ħobs li kien qiegħed preservat u kienet jippreserva il-pastor. Il-ħobs li huwa l-mulej Ġesu għax huwa l-ħobs tal-ħajja kif jgħidilna, dak li kienet jippreserva kien hemm miktub fuq u ditta Golden Harvest li bil-Malti huwa xi ħaġa tad-deb, huwa ħsat tad-deb. Mux il-Golden Harvest li aħna fin-natural nafu bih għax huwa tal-ħobs, imma l-ħsat tad-deb u rajt il-pastor qiegħed jistorja fil-fridge, ħsat tad-deb għall-poplu tiegħu. U dak il-ħin niftakar fil-ħolma għatlu mela issa jekk għandna dan il-ħobs kollu storjat fil-fridge, ħanbiddel il-menu tal-women's meeting qed ngħidlu fil-ħolma għax ħantihom minn dan il-ħobs. U naf xi tfisser, dik hija metaforikament għax il-mulej poġġieli f'qalbi wkoll it-qarbin kif se nagħmlu llum u tqarbin li ħanamlu flimkien aħna n-nisa nhar il-31 ta' Mejju la niġu flimkien filgħodu kunu hawnhekk fid-9:09. U minn għadu ma kitibx ismu jekk jogħġobkom għajdu l-suwi jew lili. Titilfuwiex għax il-mulej jrid dik il-koinonija, il-mulej jrid dik l-intimità, għax fl-intimità aħna nistgħu narfu ismu. Il-ħobs li kien preservat minnant il-pastor, apparti li huwa Ġesu nnifsu, huwa l-kelma tiegħu. Għax il-Bibja tgħidilna li fil-bidu kien il-verb. Il-verb kien Alla, il-verb huwa Kristu. Mela dak li huwa preservat minnant il-pastor huwa propju l-kelma tal-Alla, preservata għal poplu tiegħu. U kien hemm ħafna ħobs għax il-mulej lest li jistma' l-poplu tiegħu daw kollha li għandhom il-ġuħ għalih. Għalhekk ejjew nirringrazzjaw l-Alla ta' din il-kelma, ta' din il-viżjoni, ta' din il-ħolma, ta' dak kollu li poġġieli fl-ispirtu tiegħi biex inkun nista' nsaħħaħ il-Knisja, biex inkun nista' nissaħħaħ jiena u jekk verament għandkom il-ġuħ u l-għaġġ mhux biss sejjew hawnhekk għall-laqgħa tan-nisa ma llum ukoll qegħdin hawnhekk iftħu idnejkom għall-kelma tal-Alla li għandna abbundanza minna kif rajt bajnejja stess. Halleluja. Amen, halleluja. Gloria għal-mulej. Hallelujah. Il-qawxixin fil-mulej jazzazaxwa. Greet one another in the name of the Lord. Hallelujah.